Корея жергесине кош келипсиздер. Кушубак болсун. Баары жакшы, өзүңүздөр дагы сиздерден дагы бир жакшы амандык сурайбыз жалпы. Кандай максат менен Кореяга келип калдыңыздар? Эң башкысы бул байланыш. Башкача айтканда бул жактагы мекендештерибиз арбын экен. Ушул элчиликтин чакыруусу менен келдик. Ошол эле учурда мени сүйүндүргөн дагы бир жакшы жаңылыктар бул ушул Түштүк Кореяда дагы төкмакын жаштардын пайда болуп атышы болуп атат. Ошол жаңылык сүйүндүрүп атат абдан. Рахмат. Эсине кош келипсиз. Рахмат, кушубак болсун. Кандай максат менен келип калдыңыздар бул жерге? Негизги максат эми ушул бул жактагы биздин кылымды карытып, улуу жол басып келген кыргыз элинин мыкты азамат уулдары, кыздары ушул жерде эмгек кылып жүргөн экен. Ошол биздин бир туугандарыбызга, замандаштарыбызга ушул көкүрөгүбүздөгү, тилибиздеги бир-эки сап болсо дагы, бир-эки кайрык болсо дагы ырыбызды, күбүбүздү ардап берсек деген жакшы тилек менен келип отурабыз. Өзү негизи акындар мындай четке деле көп чыга бербейт. Себеби биз айтышка барганда казакка барабыз, же да жакын өлкөлөр дегендей. Бирок ушул өзгөчө кыргыздын улуу дөөлөтүн, кыргыздын улуу мурасын алып жүргөн ушул акындарды бул жака элчилик чакырып атканы бул дагы биз үчүн сыймык акындар үчүн. Анан бул жердеги баягы Корея жергесинде жүргөн биздин замандаштарыбызды көрүп, жөн эле көрбөй, алардын ар биринин жүрөгүндө чыгармачылык, кыргыз деген бул улуу өнөр, маданият бар экенин көрүп, өзгөчө сүйүнүп атабыз. Бул дагы ошол кыргыз элине, кыргыз мамлекетине пайда алып келе турган нерселер болуш керек. Себеби четке чыгып баягы өзүнүн улуу маданиятын унутуп калган адамдар жок эмес. Бирок ушул жерде мына кыргыздын бийиктигин, улуулугун даңазалап аткан өзгөчө жаштар бар экенин чынында биз көрүп абдан кубандык. Ошо бизде дагы интернетте айтыштар жүрүп келет. Биз дагы ушул өз ара кыргыз маданиятын, кыргыз тилин даңазалап өнүктүрөлү деген салым кошуп келебиз да. Ошол азыр бул жерде Кыргызстанда деген Кыргызстандан келген орусча сүйлөгөн кыздарыбыз жерге келип кыргызча үйрөнүп атат да. Ошол нерсенин баардыгы жакшы нерсе болуп атат. Себеби Facebook'та айтышкан акындарыңар көп экен. Анан өзүңөрдүн да бул жакта тармагыңар бар экен. Ошол жактагыларды көрүп биз үчүн абдан кубаныч, сыймык болду. Рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү акындар менен жолугушуу кечесине куш келипсиздер. Dilde kuyulduk söz asılların, Kırgız üçün jumşagan akıldарын. Koreyadan көргөнгө биз бактылуубуз, Кыргызымдын кадырлуу акындарын. Ат төрүндө тээ алыстан угулуп, акындардын ыр сөздөрү буюлуп, келип калдык Кореяга конокко, өрбестеден бизге берип сулуулук. Мекендештер сагынганын сездирип, биз турабыз кубанычка жуурулуп. Алтын саптан өрен курап биз үчүн, мекен жактан күүсүн таптап эл үчүн. Акындардын жылдыздары келиптир, кана курбум тозолу биз да чоюп бир үчүн.
Kadam ese götürülüm ağanaydı, komuz küylüp takıldatıp tangaydı. Kol çağılıp birge gana süröydü, geçeyimizdi baştap birge ündöydü. Kol çağıp koysanız. Azırkı sözdü bugünkü geçeyini açuu sözün Kırgız Respublikasının Koreyadagı Атайын ыйгарымдуу элчиси Чотонов Дүйшөн Тезекбаевичке берди. Arvağınızlar, mekendişlerim. Bugün Түштүк Кореяда özgöçe bir aklı gün bolup atat. Alыс kala toğuzdan at arıtıp, yol arıtıp bizge iki azamatımız, iki tökme akınız gelip otar. Birinci sizlerge aytarım, ruhsat bersenizler sizlerin atınızlardan hoş gelip sizler altınlarınız dep ököne kutluk aytıp kol çağıp koysanızlar. Kırgız ulu el, Kırgız tarıkı bay el, Kırgız Borborduk Aziyadağı, degili Aziyadağı en eski uluklarının biri. Bizde sıymıktana turgan nerselerimiz abdan köp. Oşonun içinde manasыбыз менен катар, улуу дөөлөттүү тарыхыбыз менен катар сыймыктана турган башка элдерде жок нукура кыргызга гана тиешеси бар өнөрлөрдүн бири бул төкмө акындык. Ошол төкмө акындык өнөрүбүздү учун улап, жоготуп ийбей, мурдатан өткөн чоң акындарыбыздын жолун улап келаткан жигиттердин алды ушул экөө. Бүгүн ушулар Сеулга келип, Алатаудан бізге салам айтып, алыста ар кандай тагдыр менен көл биргиликтин айынан оор иштерди иштеп, мекени сагынып жүргөн сиздер менен бизге келип, кубаныч тартуулап, Алатаубуздун ичине бир саламын, жылуулугун бизге көрсөтүп кетейин деп келиптир. Биз аны үчүн бул эки жигитке чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул эки жигитибиздин бул жака келип калышына түздөн-түз түрткү берген урматтуу Болотчер агабызга биз ыраазычылык айтышыбыз керек. Бул эки жигитибиздин бул жерге келгенине шарт түзүп, ушул залга гостиницага жардам берген Шелковый путь же Жибек жолу фондунун президенти досубузга ыраазычылык билдиришибиз керек. Мен айтам, мен каалайм, бүгүн ушул жерде отурган бир уч буйтүгүндөй туугандарыбыз 1 saat, 1,5 saat, 2 saat bolsa dagы başka оор turmuştu же başka nerseni unutup bir ыр менен оңуздун үнүнө мокуңузду андырып, жакшы эс алып кетишиңиздерди каалайм. Сиздерге чоң рахмат. Sizge de çok rahmat. Анда менен сиздердин алдыңыздарга биздин кечебиздин демөөрчүсү Silk Road фондунун президенти Сой Же Кын мырзага сөз беребиз. 여러분, 정말 감사합니다. 여러분 오늘 이 자리에서 만날 수 있어서 정말 기쁩니다. 아이바이 고맙습니다. sizlerle жолукканыма 아이바이 고맙습니다. 그리고 이 자리에서 여러분한테 인사할 수 있도록 기회를 준 한국이 서로 협력하면서 함께 일하는 것을 돕는 단체입니다. Жана биздин Шелковый путь Жибек жолу деген биздин фондубуз Корея жана Кыргызстан арасында маданият жана тарыхый кызматташтуулук үчүн түзүлгөн фонд болуп эсептейм. 무엇보다 이 자리를 빌어서 초토노프 대중골 대사께 축하의 말씀을 다시 드리고 싶습니다. Жана жакында Атамбаев Кыргыз Республика президенти Атамбаев уюштурган бизнес форум бул жердеги экономика байланыштуу 한국과 협력에 관한 강한 확신과 실력을 가지고 계신 거에 대해서 정말 감명은 깊었고 감동을 받았습니다.
маданиятын аябай демократия жана Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү үчүн жана Корея менен кызматташтыктар күчөтүш үчүн аябай күчтүү ишеними бар экен. Ошол боюнча мен атан кубанычтуу. Деңиздер бүгүнкү кеченин коноктору болгон биздин өзүбүздүн Кореядагы жаш акындарыбыз дагы бар, жаңыдан телчигип келе жаткан. Ошолорго тааныштырып өтсөк, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө карата интернеттин Facebook түйүнүндө уюштурулган кыргызча кыз жигиттер айтышынын жеңүүчүсү, ошондой эле Кореяда какао топ айтышынын жеңүүчүсү Бактыбек Табылды уулу. Адабият маданият деген аталышта интернет Facebook түйүндүндө уюштурулган кыргызча кыз жигиттер айтышынын жеңүүчүсү, ошондой эле Кореяда какао топ айтышынын жеңүүчүсү Мирият Альчикенов. Азыр эми ат арытып суу кечип келген биздин акындарыбызды чакырсак, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Актандай төкмө акын, оончу, дастанчы, манасчы актер Элмирбек Иманалиев. Кыргыз Республикасынын чоң акыны, бир нече республикалык сыймыктын жеңүүчүсү, көп байгелердин ордуна ээси Азамат Болгонбаев. Ээрчитип алып, анан сиздерге окшогон элдин алдында тойдун астында сүйлөгөн атат дейт, аксакал айтты дейт, айланайындар. Дүйнөдө тынчтык болсун десе кемпир этегинен тартып ирди дейт. Анан кемпирин акырая бир кайра айланайындар, дүйнөдө тынчтык болсун деп кайра сөз баштаса, кемпири кайра тартты дейт жукшуңдап. Кайра үчүнчү жолу айланайындар, дүйнөдө тынчтык болсо кемпири дагы тартып ийгенден аксакалдын жини келип, байбиче эмне болуп атасың, сен айтчы десе, кемпир айтып коет дейт, айланайын абышка. Бу дүйнөдөгү тынчтыкты эмне кыласың, үйдөгү эле тынчтык жөнүндө сүйлөшүп деп коет дейт. Анысыңардай биздин замандаштарыбыз, боорлорубуз көп жерде жүргөндөн кийин ошол дүйнөбүздө да тынчтык болсун, үйүбүздө да тынчтык болсун, эми атайын ырдайм деп келгендейин, анан калган ыр менен айталы. Арыба журтум арыбадан амандык тилейм барыңа. Санатын кыргыз халкынын мына сала келген жадына. Жан дүйнө жарык эл жарык, жакшылык тилейм барыңа. Ак кары тоонун башынан кетпеген кыргыз аманбы? Абалкың ата мурасын эстеген кыргыз аманбы? Маңдайга келсе душманың ал беттеген кыргыз аманбы? Завтрака кой союп аң эт жеген кыргыз аманбы? Көрөм деп кыйлаң элдери көксөгөн кыргыз аманбы? Кайгы менен муңга да чөкпөгөн кыргыз аманбы? Анан Кореянын жеринде чөп жеген кыргыз аманбы? Biri çeti balan çınından al inindi Kuday saktasın. Ey nak kırgızca süylöşkön karaçı dilindi Kuday saktasın. Hırday turgan barınan günündü Kuday saktasın. Ey tattusunan açu köp dilimdi Kuday saktasın. Hazır kol çapkandardın baldары ministri bolsun ılayım. Kol çappagandın baldары ministridin yanına şoprele bolsun ılayım. Biz
Bizge da jakşı demgelek koldop turulan ılayım. Jakşılık menen ırıskı çaçırap turusun ılayım. Irıskı degen argaçan dilde bolsa bolgonu, kudu kırgız elinin ünde bolsa bolgonu, Sevuldun cegindeki araman, Aytor gelip durgan çağımız, gelip salam barına verip durgan çağımız. Emin elmirbekte canağa, yerigi baytkın sözündü, Kazaklar menen ayetişip kança tarp dostun döşündü. Kırgızsın uğdun ekendep, kıylalar uğu ezildi. Aktangday tilin sayrasa, görgöndün gönlün ezildi. Kareydin gözü bütüp kıstadı, emi tartıp almasa ken özündü. Degende tuğandarın amandık surayım jalpınan, akındı kuluna silvara valkılardın arkınan. Geçen aşıralı tuğanbay aytılığın akın esteve satalardın donartınan. Talimin alıp biz geldik Taygılbay öner saltınan. Emin azamat aytdı salamdı, mından ardak tuğalkım aman be. Azamat özün aytkanday, aval kılardın necenin narıktağın kalkım aman be. Arnamız menen ırısın saktağın kalkım aman be. Jakşı işteridin barısın narıktağın kırgız aman be. Akını gelse sıygıdıp barıktağın kırgız aman be. Bayırtan beriki mekenin saktağın kırgız aman be. Ana mikrofon kıyşaysa kırgız çakıdıp mamintip çaptağın kırgız aman be. Emi oylosam neri argandaya jakşı oldu bolcolu. Ansedağın uşunday göңülüme de köp çaktı. Uşuz aldım tolgonu, emin azamatmında ne köbüz. Ayta turgan gezimiz, ağayın tuğanlar kaçan. Bütünün jakşı bülögün, yürüge devalga sürögün. Jakşılık bolsun, ır bolsun. Al emi bayırtan berin aytılgan, bul akındık narıkka gençiviz. Argaçan eldin kaşından ak dilivizde sözdürdü biz arınav aytıp da berçiviz. Kadırlap tosup alganımına kadimki mından elçiviz. Dümünen aytan salamdı düyüşen ağan aman be. Ademi kareydin mından ökülü kadırlavaytan salamdı kalkınız tügöldün amandı. Ak tilek menen birigip arvak cürsök sügünüp teң ala toğunun atынан andagı neçen tuğandar Koreyaga barat dep halktın dayının alat dep akınдар barsan al jaka ak kalpak jurtka jagat dep salamın aytıp jiberdi sagındım kalkım silerdi hurmat menen nartı var ululardın saltı var ulanganına kubanam uçuңar ardayım kuvarganına kubanam jakşılık menen bul кезде bolgonuңarga kubanam aldıga neçe maksatты койгонуңарга kubanam andыкtan mında tөгүлүп ырдабай кантип турадам канча убакыт болсо да какшаймын деген убадам эртеден бери карата көчөлөрдүн аралап көптөр менен жолугуп ошол кыргыз элин көргөнгө сүйүнүп турган маалыбыз
Kıyla жердин barında жүгүрүp турган малыбыз. Ал эмин ойлоп олтурсак, кадимки Эрмана Сайыптан өткөндөй, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти калкым деп, бөлөктөргө кеп кетет. Ошондуктан арубак ынтымак болсун, ырк болсун, ырыс кылуу журт болсун, жакшылык менен бир болсун, жадыңарда жакшы сөз жайнап өскөндө гүл болсун. Ошону тилеп кетеле, ак тилек менен ар качан. Эми көрүшкөнүбүз жакшы экен, көп жерлердин асты экен. Ушундай жерде дон иш кылып, ала тоом экен кыргызды. Unutpay dayım көңүлгө сактап жүрүш өмүрдө. Бул өзүнчө улуулук, бул өзүнчө сулуулук. Ал эми тойгонго кылып канагат, торпокта жаным багалат. Силер кыргызга кызмат кылгыда, кыргыйдай канат сабалат. Эң жетишкендиктин баарысы эмгектен гана жаралат. Эмгек кылган азамат ар убактан ар качан ойдогуну жасаган. Ошондуктан кааларым эми уланган жакшы баарысы келгенден бери карата. Эң аз истеген жакшы бир жигит биздин алып барып. Ал эми мейраң эжекем көргөн сайын тимеле көңүлүң турат тамшанып. Кылган жакшың ишине ошондой бириңерге бириңер, бирге болсун дилиңер, жайнап чыгып күнүңөр, жарык болсун күнүңөр. Айтылат бүгүн буйруса мындан эки акындын кептери, ачылат бүгүн буйрусаң эки акындын да дептери. Ал эми кыргызымдын пейлиндей бүркөлүп турган күн дагың ачылып мында кеткениң. Калырас какшаны бырдап жатсаңыз, калган өңдүң ыргалбай. Казалын элдин ырдасаң карачыган тип турабыз ыргалбай. Меримин чачып баары медери тутуп тургандай. Токтолбой эле согосуз Toyota Toys Hyundai'day. Bayladı dep mikrofon alacağım bayken unutsan, Kırgızcan emes sizdiki kaykalap durgan karaçınak meniki Kırgız degen uluttan. Kaykalap durat asmanga timele tilek suraganday buluttan. Alemi Kırgız'tın narkın uşuntip bilinip durat Turbayvı. Önörün uksa жүрөгү карачы тилинип турат Турбаева. Ал систем болсо микрофон, кыздарындай каледин тимеле жүгүнүп турат Турбаева. Улуу акын деп ошондуктан сизгени илгеним беришкен. Tazim kılıp el birge udam cügüngönüm berişken. Kağılayın ağayın, Kaşınarga gelgende, Kadırlı Kırgız el jerde, Isık göl jatat çalkıgan, Irgalsa gölüm balkıgan. Alato jatat jaykalıp, al üstünde bürküt taңшыган. Ordo bulmuş el jatat, ırıskısı teң jatat. Bürok ala gelbey kaldık da, ala geldik silergen abandı Kırgız taңшыган. Bolgonun ela gelbey kaldık da, ordo bulmuştun töründe kalkın bışıp durgan samsıdan. Çalalamat bilesin, candap geldi silerde. Can düğününe söstörün ardap geldi doy silerdi. Gen talastın elceri, ırdasa dep silerge. Civerip turat yerge, sarı zöncüy
Bişkek'in savalap durgan uçuru, akınдар gelip silerdi aralap durgan uçuru, bargılsa ken gödöndü Kırgız degen kutuңu, kagılayın ililer, kagılam karındaşlarım, ırıskı menen bark bolsun, uşul şaharda baskanın, unutpagıla Kırgızdın, uludan kalgan dastanın, hak kalpak eldi buyrusa, ulu jolgo başlanın, ırıskı menen beleke, ıntımak bolup jaratsan, siler Kırgızga kıran bolguda, güylünü turgan kanatçan, abiz akım bolup bereli, ırday turgan kız kana sanattan, ırday turgan jamaktan, bizde da jarkıgan neçen şar olsun, bul jerdegi kara çukurda turgan kavattan. Emi barın argan agayın, biz ırdagаны gelgenbiz, gödönümüzden silerdi sıylagаны gelgenbiz. Kanday jakşı söz bolsa tıngdagаны gelgenbiz, ırdagandan silerge talbagаны gelgenbiz. Gödönümüzden tolukşup sayragаны doy gelgenbiz, ırdagandan silerge talbagаны gelgenbiz. Emi düýşeken akvalganday alganday, jigitleri Kırgızdın timelen asmanda yıldız bolup jamganday. Akınдар gelgen eken dep Kırgızdın jayılıp durat tasmalı, jaykalıp durat oy aknanı. Akındardağı tilekten azırak sözüm başladı. Bolgonu düşöndöy bolgon agamdın, biraz agarıp barat çaşları. Çınında menin ökül atam Turbaylı, özgöçörü Gırdaylı. Elmirbegem ne deydeken el jurt menen tıngdaylı. Ankeni söyle tübiyip jambalam sözüңdüň adam dep aytdy. Özgöçöň Gırda janımdan ökül badam dep aytdy. Öýdelesöň janımdan ötüň dadam dep aytdy. Kızlardın ırda azamatı, kıyalı barat doy jalgaşıp. Köpçülük tügörgönde mında göңülü turattın almaşıp. Jügünge mikrofondu bulmaga da koydu doy tandatıp. Jügüngen kızlar köp, jaksan ey azamat olturagın almaşıp. Apa bak menin tilegim ay, andıktan abbak yüregim. Alemi düşekemizsin, ağarıp çatsa çaçların alak kızmattılıp jatkanı. Oşoloy jakşılık menen ulangan, jalpı jurt görse kuvangan. Eň ıdayıp kelgen jerlerde, ırdabay kimderde turalgan. Ayrıkça turam süyünüp, jana alparuçular kep aytdy. Aytulu üstün kareyde, akınдар çıktı dep aytdy. Alardın ananırak göreli, aytılsın sözdün bölögü. Janımda geldin elbirdim, jakşına kaykaraça, azamat degen önögü. Öýde çıksan öbögü, ıldıy düşse jölögü. Eň negizi tuğandar, uşul jerde do barındın. Yüregiňerde sagыныç, bolbosaň eken tarыныç. Arubaktan uşunday, ak joluňardan buzulbay. Bolbosaň eken janılış, andyktan ak tilek bolsun, ır bolsun janatan berkiň aytkan söz. Azamat jalgany jok çym bolsun. Agayın tuğanlar, biz ele uşuntup bayağı sayragan boydan asmandan uşa kalgan jokpuz. Bizge dagı ustatlarыбыз markın barkın köp nerselerdi üýretip ketdi.
Айрыкча ушул айтыш коомдук фондубуз негизделип түзүлгөн жылдары анда Ашыралы Айтали, Туганбай Абдиев аталарыбыз бизге өткөн кеткенден айтып берип, небир кызык тамашалары ушу көз алдыбызда турат. Ошол кишилер биз үчүн түбөлүк, өлбөс өчпөс бир жылдыздарга айланган. Анан алардагы дайыма айрыкча устатыбыз Туганбай Абдиев ырдаса дагы, сүйлөсө дагы биринчи эзелкилерден айтып, айрыкча Коргоол деген акын болгон кыргыз элинде. Ошол акындын тамашаларынан, күлкүлөрүнөн жанында ээрчип жүрүп көргөнүн айтып, ушундан сөздү баштайт эле. Анан ушу мен да туура көрүп турам. Ошол аталарыбыздын арбагы улуу, ошон үчүн Туганбай атабыз айтып берген ушу Коргоолдун тамашаларынан айтып берели. Бул ошол илгери Тер жайлак деген жайлоо болчу дейт, ошо жерден Райымбек дегендин ашы болуптур. Түндүк, түштүк, батыш, чыгыш дебей кыргыздын өнөрпосторунун баары топтолуп, анан кийин ошо жерде чоң айтыш болгон экен. Коргоол акын анда жаш элем деп айтчу дейт. Ырдасам сөзүм өтүп элген. Ким эле ушундай болуп толуп, күйүп жанып турган учурум. Жада калса кадимки жанагы атыластан көйнөк шым тиктирип кийип алсам, кийинирээк билдим, көрсөң кыз келиндер кийет. Ошондон кийип алып кулпуру ырдап турган кезинде баягы жерде күн мурун барып өргүп жаткан коноктордун ичинен Керимбай манапты мактайт экен. Мактаса ал бир тай берип туруп анан айтты дейт. Эй, жамани тешикке үйүр деген макал бар. Сырттан келген дагы бийлер, болуштар отурат. Ошолорду барып мактап ырдабайсың. Тиги обочорок тигилген ак боз үйдө нарындан келген Осеке деген бий отурат. Өзү 64 жашта, аялы Кашымхан деген 16 эле жашта. Мына мактасаң ошону мактады, ыңгыранып басып кетти дейт. Эми бийдин аялы жаш болсо экөөнүн бөлөк үйүндө ким бар дейсиң да, акырын бастырып жөнөп, баягы боз үйгө жакын калганда эле комузун минтип кыңгыратып үн чыгарганда эле бир жаш кыз чыга калып, кайра элди карап, баягы жерден Коргоолду көрүп, качып кирип кетти дейт. Көрсө жанагы Кашымхан деген ошол экен, андайда ырчынын тили кычышып кетет эмеспи, минтип ырдап баштадым дечи дейт. Эң аккайын кара тал болду, ак марал элем ал болду. 60 aşı olsa ki senin alganın Kaşımkan buldu. Kulan ög atkan tan buldu. Kuyunda vardı çan buldu. Buğday sakalağında kuşu oynayıp canında burdaşın Kaşımkan buldu. Kar oydun içi kar buldu. Karayla vardı çan buldu. Karılıp karşı getirdi, kara canım getirdi, o söke Kaşımkan sana car oldu. Evde olsam öyle Toktoğul menen Eşmanbek karısı çomakında. Kadar bastırıp gelesat dedi, eko ırdaganda bir işinde vakkanda ırdap. Birisi malasını tartıp etse, ikinci alasını tüzöp durgan şunday ırçıları dedi. Anan keyin bayağı жерден Kaşımkandır doğatkanımızdı bayqab ele Toktoğul mintip başladı dep aytış. Kımızga koşkan şekersin, kıyıtkan sözdü sezersin, kıyalın ermek Kaşımkan, emileyin alıp gülü ötürsün. Dese Eşmanbek, samalga koşkan şekersin, sana da sözdü sezersin. Sağmalı girmek Kaşımkan'ı, yemi sargayva götürsün. Basakalı öyle uru içi değil. Özü ayavay, oroy. Günü dağı kışıldak, kılçıldak, pargızlanıp, jakşı çıkpay. Anam Kudaydı da tilde uçiken. Uşuye şekerlerden ündü benden ayağım Kudaydı da ötürsün. Anam Toktoğul bilen Eşmanbek'ten başkasının barı korku aytış emez biz deyt. Oşol arjaktan bukasın binip bolkunup gelip kaldı deyt. Adırga çıkkan jekensin, ekön aytışkan menen ne tersin? Kaşında turgan ırçılınca Kaşımkan katını olur bekensin dedi. Böyle vaz, angıça Eşmanbek menin çoң tayadan bolgan aldışı.
2 karış sakalı var. Ünü zankıldagan kişi ele deyt. Akırı kuyruçuk'a minti ırdap koydu deyt. Ya kuyruçuk deyim de bulu köyü. Ozundan aytılıp makal buldum budu ken eskisi jetip jırtılgan çapan buldum budu ke ektegi kırkılgan sakal buldum budu ke degende ele oşo жерден ozundan sözün julu olup ele ozunda aytılgan makalыңды урайын эгиңдеги 2 боо сакалыңды урайын эккен айы баштанган өзүңдү урдум эшмамбет эгиңдеги 2 боо чөңдүрдүм урдум эшмамбет алебас баягы жерден Токтогул айтты дейт. Айланайын, жамактын дагы сый сыпаты менен ырдайт. Кичине ар жак бер жагын карап айтпайсыңбы десе, баягы тууганчылык жайы бар экен, эмнемени укпайсың дагы баягы Эшмамбетке тартасың дегенсип, баягы жерден ага атырылды дейт. Токтогул Сибирден айдоодон келгенине көп жыл өтө эле дейт. Эмне сөзүм укпайсың, Эшмамбет жакка ыктайсың, биртке бүткөн жаның бар, бир муштумдан чыкпайсың. Ачуум менен бир койсом 6 күн кечке уктайсың. Сен 9 жыл шыбыр айдалып тобомо шүкүр дегенсиң. 9 күн ачка калганда доңуздун этин жегенсиң. 6 жылдын айдалып Аллама шүкүр дегенсиң. 6 күн ачка калганда айылдын этин жегенсиң. 2 жылы жол жүрүбегеме шүкүр дегенсиң. 2 күн ачка калганда ким билет эшектин деле. Акшы вакты токту дейт, айткан током бокту дейт. Ошону менен кызык баштады дейт. Аңчаң ардактан карагашка ат минген, сүрөсүн тебетей кийген бирөө келатат дейт. Мырза жүрүш менен бастырып. Мырза жүрүш деген ошол экен, аттын тизгинин тартып, баягы тарта бастырса, чакчаңдап башын көтөрүп басат. Минтип мырзалар жүрөт экен. Анан ойлойт экен, бул баягы ашты башкарып жүргөн Байзак деген болуш окшойт. Деп Коргол атабыз коркуп ат тушаныш болуп калдым деши дейт. Көрсө баягы аттын үстүндөгү кетмен төбөнүн Токтогулдун ырчыларын карай минтип эле ырдап келатат дейт. Байзак эмес эле. Буларың астеле саягы жүрт экен. Karaçın ayılı sayın oyur çeken. Ayıldan kişin ötkörvey var elin avıldap bürüp otur çeken. Ayılda menden bire kırçıcı gazteli da cungalotun çeken. Buların tüm kadar dünde yocur deken. Karaçı tütünü sayın oyur çeken. Tütünden kişin ötkörvey var ele türünü bürüp otur çeken. Tütünde menden böyle kırçıcı tübüne cungalotun çeken. Bağır bağır bağırlar bağır aşkan cavırlar. Hayaldarın uçtaştırıp bular ayıldaşıp bağırlar. Bozu kenim bozu üngün orov algan turbaybı. 30'day birigip torov algan turbaybı. Kişisinen ırçı köpkün görüp bir ömündaydı. Eşke çıkıp bulardı görmöysün bu osaka. Kalgan kapkan söğüp olsa kavuşturbay ittergi bölböysün düğü osaka. Böyle toktadı deyip, görse cumgaldan çıkan kuğudul akın Oluya kuyruçuktun özeken deyip, Toktogul жооп бербейле kuçaktap övüşüp görüştü deyip. Anan al ünde ögönden keyin bizge emne jok dep kalganımız turdu deyip. Eşmamбет kişine ooptulup жооп bereyim dese, Toktogul kıyıp koydu deyip, göz kısıp. Anan anısında mani var eken, bayağı koy dese, olbay bulkungan, bokasın binip julkungan, kuluke kaldırbaş süröt deyip. O meyinde pata verip koyunuz aylanayın tokavuşun uşu jerden de muzla bereyim dedi. Böyle var. Anan keyin jok. Kuyruçuk toktaylanıp kaçıp jüröt deyit at menen. Tigil ögüz menen jeli artынан kuup algan deyit. Anan atka ögüz jetpeyt de ayla jok. Minti ırda baratat deyit başın kalçıklatıp. Kazandağı kırmıcık kazıp jedin tırmışıp. Kalktın barın itteysin kankıldagan kuyruçuk. Apan kırgan kırmıcık asılıp jedin tırmışıp. Ayıldın barın ittegen akıllı canım kuyruçuk. Enen kırgan kırmıcık engilip jedin tırmışıp. Eldin barın itteysin enemdi kuyruçuk da öyle. Ayağın jaman sözlerminin girgende ayıptı deyip, aylanayın topa bunun ırçı mesele meyesi başına çaçırap çıkan cindi dur var. Koy da. Oşo jerden ayıptı deyip, osake emne gele çük ösün joğutkan baladay üyden aylan çıktap çıkpay kaldın.
Ayrıca uşul ırçısın razı kılbasan ekөөbüz narınga soğuk etpeybiz dedi deydi. Oşonda Osaka kızıgı oturup okkan ekendey, bayağı yerden çıkıp özlerinin jigitlerine buyruk kıldı deydi. Biz minip gelgen atlardan içinen jabdığı ak bak gümüş bolsun, özü kapkara jorga bolsun. Oşonu tandap mingizgiletip, başkabız tayal alba jürse kuluke uşuntu atalı algan dep, bunu korgol dosu iptegen atabız eskeri aytçı eken, andan Tuğanbay abdi oğup, andan mına biz oğup ayıp berip atabız. Sen günü turgan günümda Yoluğun kızıl başaya, yol jürüp geldim ataya, jalınga salsan özüň sal, jaroker gözel sıpaya, göynügün kızıl başaya, büyük jüyüp geldin ataya, büyütke salsan özüň sal, görkümün gözel sıpaya, görkümün gözel sıpaya. Hayda varsan canında, hınağın bolup jüröýün, günügö gelip su alganda, bulağın bolup jüröýün, jaşırbastan açık ayıp, emine bolsoň oýuňda, jürögünen ilingen, tutkunuň menmin torunda, kıylasan da özüň bil, sıylasan da özüň biley, taqdyrym senin kolunda, taqdyrym senin kolunda. Tırdavat deyip, bir geçte gözün atsa elin bari gelip kalıptır mаңдайында birle baybiçe kalıptı deyip. Ese şarşın aytты deyip, aylanayın apa, bu el uqpasa da sizin uqqanınız qaraqmat, el çıdabasa da sizin çıdağanınız qaraqmat dese, iki apağız aytты deyip, aylanayın balam, ırpırın meyin dilişin yok aldasında görpeçe meyin kele, oşan ala yedeyin de oturan deyip. Ansılar taşları ketip kalmasın deyip, bu köşe kömez üstel böyle oturup alır. Demi gezekte, ayradan, Şol Kırgız Respublikasının madaniyatını еңбек сүйген ишмер Kırgızdın mıhtı akımlarının biri Elmirbek İmanaliyev ağabeyimize verelim. Elmirbek ağabeyimize akımı ördüğü Bizdin atırılıp jatkanda munaya us Kırgız varım senderge ne oldu başından aşıp ketip uayın istese Elmirbek ağabeyimiz aytkan. Öy Kırgızды toğga jaratkan Kudayga jakın bolsun dep Kazakты çölge jaratkan munayga jakın bolsun dep, Kırgızды kırga jaratkan temirge jakın bolsun dep, Kazakты tüzge jaratkan temirge jakın bolsun dep. Biz dalada kalgan ballarga vata örüp kelebиz baylığın arka olsun dep. Oşol baylık menen östüңөр baylık bolgo degende bar balaң dep jettiңerler.
Durбай, колдоп турабыз дүрбөлөк болчак. Armandu sezimdi qo'zg'ab sayrab, bir bulbul bo'lib kelek kunda, biz yuruchun alma vaqti bo'ljab sayrab. Albaqdan adashib bugun qalgan, qarışaqdan almaday suyun qalgan, al suyun bulbul hey, aylangandı, aşığın izlegen bürül tamdan. Geçte ünüm basmay, buldum nege mümkün, buldum ay. Janşaysın jaş bulbul toktobon, jaşodo can ey bostovon, yaşımın göbeste bal gündürdü, yaştığım yaştığa ey okşolon. Sayraşın ötkündü eske salıp, sanar kaymal gündür çekte kalıp, kan bulbulday seni caktayım, buyruksuz suyumdun ey estevalı. Geçte ünüm basmay, buldum nege mümkün, buldum ay. Buldum ay, belinden andan aşulap çaylayıp biz dinelim, azaptanım salıp kıynamay. Cavır kapı öldeydedim, karosuz kalgan kayıtlar, hayır kuş canım min gittim. Uşul dekabr aylары, 2008'din yanvar aylары oldu. Oşonu menen ortada bir 10 yıl tınımdan keyin jürögüm gayra bir silkindi okşoy. Anam bir jaza başladı. Oşentip Aruzatım degen oğun çıkardım. Oşonu ırdat vereyim. Şu son koğunların biri bu.
Dayraday ostonurunda uçurattı. Alras cadыбызга сактадык бабадан калган мурасты. Бул жакта да чоң жаңылык. Ак калпак кыргыз калкынын бул жакта дагы карасак акындары жаңырып. Айтышат экен деп уктум. Facebook bu janagı barактарын артышып тимелеп алкышат экен деп уктум. Бистиги филармониянын төрүндө экиден акын чыгышып эрги бырдап келебиз. Кырыстуу кыргыз эл турсаң ырдабайбыз неге биз? Ал эми бул жакты карап олтурсаң, Бактыбек менен Миратың балдарды кыргыз угасың. Булар жаңырган балдар турбайбы? Жан дүйнөңөргө силердин тимеде табылган балдар турбайбы? Какаонун жанагы чайындай балдар турбайбы? Казыгарда чучуктун кыргызда майындай балдар турбайбы? Анда булардын айтылсын элге жамагы. Бактыбек менен Миратты барыбыз тосуп алабыз. Кореян жаш жаңы кенчиктер канаттары Бактыбек жана Мират мырза. Козоңуздар болчаңыздар. Assalomu alaykum. Qalay xalqim amamı. Başlı yurtçilerge aytamın ısık salamdı. Elgi aytam salamdı, elçilerim amamı. Biz üçün alыс mekenden tökmölөр gelgen turbayбы. Анда эмесе бакы дос көдөндө көрдүрдайлы. Аппара келди. Күгө болуп тургандар концерт көрүп жыргайлы. Galaxy iPhone кармабай бизге көңүл бурайлы. Аппара келди. Калаңыз. Мен айттым сөздүн өзөгүн, сен айтчы сөздүн бөлөгүн. Акын жактан Кореяда болдуңго сен менин өнөгүм. Манасқа, Мен айттым сөздүн ырасын, таап келип турасың. Кезегимди берейин, бакы досум уласын. Gezekti verip mağa turasın. Çoğ akın benim Miratım. El aldığında ırdatıp beni tuğratı verip turasın. Görücü menen konoktu. Aytıştı başlap çırgattın. Irgat koşu çertkelep komuzdun ünün sızdattın. Alpakındar geliptir. Gelmirbek cana azamat. Alıstan geldik bir dağı. Elirip geldik bir zamat. Silerdi mında görgöndö. İlhomdor bizde candanat. Dişişip çınçılap. Bizde şingildi sözdür kamdanat. Appara geldi. Bolduңar ustat mugalim. Östürü arttan jaş kanat. Şakirtinger bari çeçender, aytıştan kişi jaz kanat.
Tөгүңөр менен силердин айтышыңар дагы башталат. 4 акын келет деп укканбыз. Даярдап койсок ресторан эми 2 орун бизде бош калат. Бошобой келбей калганбы, алы менен жеңиш автомат. Себебин балким билемин, айт десең айтып беремин. Кара сөз кылбай ырымды, комуз менен теремин. Кезегинде келгенде алы менен жеңишбек, казактарды басчы эле. Беттешкен жерден айтышып, жеңил алып каччы эле. Кечөөнү Алматы аэропортунан көргөндө кармап калган окшойбу? Чечен акындардан көрсө бөлүп алган окшойбу? Мына Олжа отур. Акыркы күндөрү мурдума бир жакшы жыттанчу. Ой, базарлыктар бар бекен. Жайынатып бизге мактанчу. Жешил тоолору даярбы? Ыр менен жеңип актанчу. Эй, мекенден келген замандаш, базарлык ала келишет. Чучугуна кошуп, боорсогун жайынатып мында беришет. Олжа. Экөөнү тең мактайын. Булар чоң акындар кыргыздын. Дайым эл алдында ырдап келишет. Булар жарыгы болот жылдыздын. Эми улагым миратыр, эми улагым өзүң улагым. Шакирти болуп бир 2 жылдыздын. Жөндеги турбайын, берип комуз кызыл тилдин сазайын, андан кийин тиякты көздөй качайын. Болду анда факы кетели, кетпейдеги нетели. Алыша берсек бул алпакындардан биздин тил болот экели. Ошол 2 эли тил менен алыбыз буларга жетеби? Абылдыкы билесиң болуп кетет жетели. Мына ушундай жакшы болду. Meniki болот экели. Артта калып жүрбөстөн азыр айтышып буларга деле жетели. Биз булардан кембизби? Арпадан жасалган жембизби? Андан кийин жөнөйлү, ага чейин жана жүгүнгөн караянканы биз деле алмашып бир көрөйлү. Анда биягы жок эле, эми кандай кыласың? Чото байкасам калып сен турасың. Айтышка биз даярдык көрүп, сөздөрүбүз бир аз такталган. Алмаштырдың сен микрофон буякта үскөчтүн баары чапталган. Эми 2 акынды угалы эй, кыргыздын опол тоодой макталган эй.
akınдар ey, benim akılday durgan akın var. Kareyden işlep yürüse de kalkı menen doy jakındar. Elektronluk akınдар, kendindey durgan akın var. Elinen alız yürüse de bul el yurtuna doy jakındar. iPhone menen aytışkan, azaptın arbın tartışkan, galaksi menen aytışkan. Gep sözlerin tartışkan, özün ördü baykasam özgöçün eken kıyadın. Baktı bek menen miratım, baktısı olup kalkındın, bakılda ırdap turasın. Anıdın sözdün ayttınar, aytkanda sözdün ırasın. Azamat hazır gör gözet, silergin akındıktın kılasın. Aktan ayakını atadık, ağayın yurttan batadık. Özün ördü görgönge, örep küpçürek yaşarıp, turganımız jaraşıp. Emi kağalarım çının uzak yol, aytışkan dilin ekele, anan ösöt jetele. Antkenimimda karaçı, halkıvı sürüp jappaybı. Halk ümitün aktayla, ak dilek menen argaçan, basar joldu taktayla. Peylimiz jakşı saktayla, berekeli kalkına bular peyliden aytıp jappaybı. Antkenim urunku çıkkan o yüzden giyinki bular, urunku çıkkan bulardan giyinki müz açpaybı. Buna giyin çıkıp artından, ayak yurtuna tanışıdan, akınlar olgun jaraşıp. Geçen almaday bana gezimde, ahırda turat esimde. Aşık emdin canında, akındarın sağında, tuğan baydın canında, tuğruna konup tağında. Anda men balan yeselik, 14 yaşım jetelik, addeyip salkar ustatım. Ayıldan meni burba, alıp kelgen jetelik. Aşık emmenen estekim, alarday olsak deçelik. Örnüğün algan alardın, ötkön gün gösten getelek. Elinden alıp sözleri, yetişip gettin özlerim oy. Esilder bizden çekelim, boşalardın arbağı, boşalardın ardağı. Bugün özün örden baykalar, özgöçen eldin bayrağı. Özgöçe kalktın sayranı, özgöçe kalktın mayranı, özgöçe kalktın salmağa. Antkene tilmenen ulut el bolup, tilsiz ulut gem bolup, tirölü ködü ten bolup. Oşonda içini bol bostan, el yurtundun oylaşkan. Ak kalbak baştan düşürbey, akındık sözlü bütürbey. Özgönün ördü kağdaymun, ereze menen neçenge, jetkenin erdi kağdaymun. Oğuzlardan tökülüp, adegen yerden bölünüp, aldın kıvıtın bugülüp, argımak bolup cügürüp, akındığın bilinip, vakti bekmenen mirattın, vaktısına süyünüp, biz dağı çoğu cürölü, birgen oynap gülölü. Bu dünyanın amanat, bu şu dünyanın amanat, ustum bolup kim kalat, halka hizmet kılbasan, kastarga kalat jamanat. Boşonduktan arı bak, ak dilek menen dayanma. Aldın argan akın ötmesin, artın ardan kuğan jetmesin. Başın ardan baktaday, bayırlasın getmesin. Gezinde mına bilemin, azamat menen ağlıda, içine keyban ele, esinde durat tam ele, gelgende olup can ele. Buları dağı takalıp, buları dağı kakalıp, buları dağı söz tapmay kalgan gün bolgan koşoldur. Koşolurdun bağrısın, oy dünyaya jatalar. Andan keyin östürdük, argimisin do takalap. Takalgandan argaça, takasın ösüp jetilip, akılın ösüp jetilip, al gündü baştan geçirip. Hazır, köpler seni çınında, bu östürüp jatattın uturu, oşolardın gezinde gelip kalıp uçuru. Hazır mına karaça, ek akın çıkıp kalkınan oy. Ustatların neçem bir budulardan tanışıkan, batasını alıp kalkının, bayırlap kırgızın arkından ösüp gele jatpayba. Erezege karaçı jetip gele do jatpayba. Oşonduktan aytarım, erten
Ak dilek menen birigip ala toğalgı suyunup Vakti beklegen akınga barkın berip yügürüp Turganın görgöz gezgedip ağa çeyin aydarım Ak dilek menen daima öskönün ördü tileyde El akını bolup bir jetkenin erdi tileyde Geplerin erdi tileyde Kudayım dayım saktasın Kursan tuğ kalkın maktasın Ek öngördün daima aytkanın arır bolup Baskan jolun şırı bolup Oşonduktan arı kaçan oydoğu düýden arınasan Muna kalkın arı kütüp tanışanan Kalkınan elin alparan Ak dilek degen uşunday Eregi çıkkan yerlerde elçi olup türgülü El jurtun ardın daima gençi olup türgülü Tarazanın tak düşkün taşı olup türgülü Akındardan arı kaçan başı olup türgülü Buna düýşendey bol konak ağız Özü gelip bul jerde silergen alakan çap süyünüp Akındığın arı bilinip Uşunday jerde karaçı Bulanganın ardı görgönü Buluğu jurttun barına Tuanganın ardı görgönü Eme gelgen mında Günübüz kaldı sanalı Ah dilek menen yürekten oy Aytkan söz kalat esimde Başka gündük bilbeymin uşugun kalat esimde Uşulgun kalat sezimde Azamat özün aytabay oy Uşunday ömürdün bolsun jakşısı Özgünün bolsun tatlısı Emin azamat kasurum var Buyrusa Tör takımında bolmok dep jana tögüp ketdi miratım Andıktan tör takım bolsa bul jerde Ekönün ordun baskanın ekönün balkim aşkana Bulardın aytıla tokşoy kaldı danavaldan berki dastana Özüңөр dögö jetebi je özüңөрдөн ötöbü Oşolong aytıp bere koy Aytkan dele diliңde ketegi Aspar çücerige barışat öz çüceriden ösüşöt Alkınganda bu dökön amantaydan ötüşöt Alı menen azamat raz aytış albay ötüşöt Savalaganda bu dökö gede talaşıp sapar bekte olup getişet Emin andayda bolson al bolsun Ekönün jolu var bolsun Kıyladan ömrü sürüşkön Kırgızstan akıngan çeken Köykölkön adam jürögün gödöndörü var çeken Elmirbek Cengiz Amantay al avtomat degen kalp eken Ekönü karab oltursan Ular talke meyle tank eken Emi canatan beren ağayın Ödümden ırıdadık, silerden görgön jurttudoy sıyladık. Emin Elmirbek akындın ötöbüz, ergigenge gelgende, ağayın jurttu görgöndü, aytılçı sözün bardığı, aytılıp durdu termemde, silerden amanı sen kaytıla, ala toğ kırgız el jerge, ala toğunun başında, dan kaygan uğlu bolgula, asmandı tire vara kaçan, şan kaygan uğlu bolgula, ödününden namız var, kara kıldı kakjargan, ödününde kalыс var, martuğallar bolgula, sanatın elden unutmay, saltuğallar bolgula, önörün örmenen ara kaçan, özgöçö kırgız kalkının, kupuluna tolgula, düýşün ağan aytarım, ıntımak menen birimdik, silerde olsun kılayım, ırıskısı kırgıztın, bir yerde olsun kılayım, ödünün örden ırıskı, tolup dursun kılayım, jaratkan Allam jakşıga, jolup dursun kılayım, emi miylejemde karayın, miylejem jakşı turbayby, binglegen sözlü tabayın, akınдар gelet ekendep, arbytyp geldin agayın, ey jana maksat boru-boruna çoğulduk, barın arırdap turgan çağınar, biriňdi biriň süýlenip mamyntyp tyndap turgandoy çağınar. Jakşılık menen rızkı, ey jandap tursun adayım, mende jakşılıklardy samayın, endigi jynyň ofisken oy, alsalar eken buyrsa janagın imperatordyň saraýy. Ayağa, Elmirbek ağam ağam öz, emgide dağı buyursan ergigen sözlü tavala,
Ağa çeyin buyursa zamandaşlarımız sizlerde açık olsun kavaga. Bizden atayın geldik siyergen ırdaganı bir ergene. Halkıma da kandardı çavalı. Arkadaşlar, bugünkü Akıtan menen Ulug'u geçerisi davet bakmadı. Gelinizler, Türkülüğün kolçağı oyunundan saklanıp uzak koyduk. Sizlerle de razıyız. Sağ olunuzdan aman olunuzdan. Koreyaдағы қырғыздардың атынан сіздерге біз разышылық білдіреміз. Biz Allah'tan тілейміз. Құдайым еш нәрседен кем қылбасын сілерді. Еліміздің еркесі болып жүре бергіле. Талантыңар ташқындасын. Өзімізше сүйін отырабыз, ошондуктан ата-бабадан калган салт экен. Алақан жайып, батабызды берели. Омин Аллах бак, эч нерседен кем болбой эл эркөсү болуп жүрө берсин. Амин. Айткан. Учушун кара, убакыттын кусумал. Кезек келди коштошууга ырсынар. Кездешкенче кайрадан жүз көрүшүп, аман эсен ачык болсун жолуңар. Арыбаңыздар, ардактуу акындарым, элиндегенде эмгегинен талыкпаган айта барчы салам деп мекенине Кореядагы кыз уландар сагынаарын. Кош бол курдаш, дагы болсо жолугарбыз. Учурашып колду бекен кусарбыз. Такшылыкта жолугушу көп болуп, бирибиз кубантарбыз. Жигит болсоң, мырзасы бол элимдин, коргону бол ак калпактуу жеримдин. Унуткарбай урпактарга сактай жүр, билсин алар биздеяга дегигим. Чыдамдуу бол, отко салса күйбөгөн, алсыз жанды кошой алга сүрөгөн. Сендей адам анық уулу элимдин, мөлтүр таза так кыргызча сүйлөгөн. Колдон келсе башка тилди биле жүр, намыс көрбөй кыргыз тилин сүйлөй жүр. Ханы болуп башка жерде жүрсөң да, сен кыргыздын кул экенин биле жүр. Сен кыз болсоң, айымы бол кыргыздын, кара чачтай каникейдей же чүрөктөй. Сен энесиң, келечекте уул кыздын. Сен бийиксиң, улуу жолу жибектей. Ийгиликтер кыз жигиттен башталат. Мезгил кетет ак карасы такталат. Кол кармашып ала тоону бактаса, кыргыз журтум силер менен таңтанат. Рахмат. Анда бүгүнкү кечебиз аяктады. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Жаңы жыл келди, баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Аман болуңуздар. Başka